وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga ripin wallah, aid na ditano di pamangni si wallah na tarimaan niya sulang no mga galbak tano napad niya si kung mga timbangan na amal tano mga pipiyasa ano nga na mauri. Aya mapamagusay tano iman to nagiyang ka iya pinaka-importante amawdo. Isa niya pinaka-importante amawdo kailangan na di tano kalilipatan. Lalain tano katatadman. Anto nagiyang kay amawdo da asalakaw arwar sangka iya kapag ikhlas nagukap niyat. Tunay man nakap niyat nagukap ikhlas ti ulama isa-isanan sa mana. Isabunan sa mana. Inunta na susabada mga ulama na piyakang bidairan tigiran man na iya aya niyat. Nagiyang uto kategsaw puso. Asarta masasarta kapanisa kay ko penggelbak niyan. Ibarat na pipikir niya na penggelbak niya na ya. Na aya tigiran na ikhlas na pakadaan kasulang na panunuatan asalakaw ku Allah sa ayabu suwatan ka na da asalakaw arwar ku Allah subhanahu wa ta'ala. Isa kay importante yang giyang kaiyakap niyata. Natigman na iyo Sufyan al-Thawri. Ada atigiyan ma'alajtu shay'an ashadda min niyati. Da atigiyan na tanto ka na biulungan piyak pakauntulan. Tanto ka na pakauntulan pagumpian akan aban yan kalawani so kapagumpian iyakan kapakauntula ko si ikuniyatakan kasuniyatakan na tingin na pamanadikliklid. Pagkaalinalin. Adna oras na makaninit kapipya na mga tukaw ka na mababangkiring man sa kapakiilaylay. Okay. Shufay al-Asbahi. Na Peter Oya na gunya tiging kasumuha ko sa Madina. Nakagima ko sa Madina na miyaw makan na titimu-timu ang mga tao at titimu-timu ang niran sa katawa-tao. Tiga ka na antaan na antaagi ng gina na matitimu-timu. Tiga na gina so Abu Hurairah at titimu-timu ang niran. Na miyak karaniya ko ron na tigu Shufay al-Asbahi. Nakagiya makaraniya ko ron na siya ko miyuntut si kuhadapan o Abu Hurairah aso Abu Hurairah na di manunutulan. Kagiya makapasad si Abu Hurairah. Napitirwa ka nun na tigu Shufay al-Asbahi. Apanutuli akong kasa katero udina hadith. Mismo siing kadin miyalangag si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam asiyabu sabutaka na gumiyaswaswa ka. Natigo Abu Hurairah uway. Panutulan na kang sakad na tiyan sa hadith. Asiya ka din miyalangag si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oriyan yan na miyak kaginawa sa malaak kaginawa su Abu Hurairah. Miyak kaginawa sa malaak kaginawa pamakukuhan na malo miya sa barang. Insahal ma'na. Why? Miya sa barang. Nakagi malo makatanud makapiya. Arag sa din yan litero na penutun na kad na tigin so hadith mismo siya kad miya langag si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi yung tauras na did na pedami. Na gumini na wahman. Miya kaginawa man sa malaak kaginawa. Sa pamanadetaro pamakukuhan na sa midep kagdamian. Abdetaro pkelaka. Oy. Nakagiyang malupman makapiya. Makatanud. Arag sa din yan diteroon. Penutul na arkad na tiyan. So haditha mismo siya kadin miyan ang agsiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang utoras na did na pedami. Na gumininawap man sa malaak kaginawa. Miyak kaginawap man sa malaak kaginawa tanto mitataralo. Sarampi sa pamana kiyadaan sa tanud miya kulaps. Na malo siram miya bulu-bulu. Away.
Nakagi makata nuju Abu Hurairah arak sa dinya diteroon. Amata anatige na suwallah. Sa alungan na maure, kumasa akakukuman yang kumangataw, na ayatige na pagampagani at tiluan yan naging kutua tao piyagan na din sa Quran. Na may kumakamon, na teronun wallah, abakar katigin da pagito kawi sungani na ini turunakan ko rasulakan. Natigin na ingkay no diyarap. Kaya to ka na. Ato natigin ni pinggilbag ka. Natigin na ay tigin na ini oriano kaya to kawi ko Quran na ini pamayan degakan. Si iko kadaon daw na gusto kagagawi. Ha? Ini pamangandawakan. Biyati akan sa swaswa terkaya Allah. Natigin na miya mukag ka. Kaya bukya paganadang kaun. Aya bukya bati ang kaun na an matero na sa kanakari na sabenara miya tero. Na teroon mabu mga malaikat na kadhabat miya mukag ka. Na ayap man nataluhan yan, nagiyang kutua tawa minikin jihad. Na amay nga makamaw na teroon wallah. Ino ka mikipin jihad. Ino ka mikipin jihad. Ino ka tigin pin jihad. Why? Ino ka pin jihad. Tingin na ebuwa, kiyan jihad ka nagi inisugo ka rak ni Arab. Agumin jihad ako sa swaswa terkaya Allah. Na terunun wallah akadabat miya mukag ka. Kaya buwa kiyan jihad ka. Na an materwa sa ka na mawaraw. An materwa sa ka na pamana tigas. Nasabi na rami tero. Nadatarot mo sa mga malaikat na tero ni Rano na kadabat na miya mukag ka. Ayap man at taluan yan. Naging utwatawa bigay niya sa kakawasaan. Malay tamok. Terunun wallah abakan dapakalwagi. Bakan sa kadapakalwagi. Bakan sa kadapakawasaat. Tama sa miya baloy ka. Adi ka makapkailangan si kusa katawa-taw. Tingin na yung kayo no diyarap. Natingin na ito na inikidiangon. Natingin na initutungan na yakan. Why? Ini sesadka akan. Tiabang anakan sa mga kakailangan, mga pobre. Sa swaswa terkaya Allah. Natig wallah kadabat miya mukag ka aya buwak yang galbakangasan na an materwas ka na pamana maginawa. Nasa benara miya tero. Orian niya natigo Abu Hurairah natipi Rasulullah alabakan adinya di teroon naging kana natlo miya aloy nagiyan na ni paganay ipikikadag si iko apoy naraka jahannam. Ipikikadag ko apoy sa naraka jahannam. Awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun nar yawmal qiyamah. So mga ulama natantuwiran na pakarganan. Why? Agiang kaya pa man na tigiran na giang kaya kapay ikhlas na isay niya margan. Apagan na din. Kaya tari naging utapiter o taro adna oras na makan ini at kapiyapya. Nakotop man na pamana kabengkereng sa kapaki ilaylay. Na mapakauntol kap man. Nakotop man na magaling. Pamana di kalinanin nagyang kutuan niyata. Why? Na kailangan na dita nung maakano syaitan. Ngay no. Igira ko na so syaitan na pagkakalin sa manusia. Kailangan na makapanagilatan. Miyaliw mga sabad kung mga ulama. Na igira ko na igira di ka di maniyat na igira ko na pagkaalin. Nananig ka alinaw. Nagkapayaturo na ako syaitan na nakakisi mo yung adigabu pa kaniyata. Ginan sa baba, adnap ka toon. Di tero sa tingin ng nakakubod si mo yung adigabu pa kaniyat pipiya. Maniyat ako nakotupman. Naguman nakakubod. Nakupun ka ng paratiya. Upun ka guman nagsembayang. Nagitod ni kaya akalar ka o syaitan. Natunay ka rin na. Mismo adna minibitarayakan. Tigin ra ka na siya tigin di mga di. Ito sa Zaid bin Thabit. Natingin na uway. Tingin na uway. Natingin na sana tigin na di ako pa nga di. Tingin na yung kayo no. Tingin na
Tigi na, kagitigi na ame ka mga diya ko, napakala ko ikibar. Napmaluya kapake ilaylain. So kapag nadagan. Nadataranan. Kailangan na basta pamana maniyat ka, na maalin suniyat ka, napakaunto lang man. Na maalin man napakaunto lang sa tama sama maswalong alam mo rin, rokanun kukum si wallah. Tayo miya kataban. Kailangan na di ka makakalo syaitan. Uy. Tayyib. So sabada mga ulama, naigilap surat sila sa hadith na paganay ibsulat nila nagyang ito hadith Umar bin al-Khattab akatiru Rasulullah innamal a'malu bin niyat. Datarin na so al-arba'in na nawawiyah. Nailay niyo man, lakatan niyo na anto ni paganay hadith amat isasuraton. Nagyang ito hadith Umar akatiru Rasulullah innamal a'malu bin niyat. Datarin na suriyadu salihin. Nabutan niyo man kapag ni hadith at tatagunon na Gian ka iya hadith Umar bin al-Khattab أقتل رسول الله إنما الأعمال بالنيات عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه نودنا متطرونا na makatuturo sa kaimportante o kapniyata kapag ikhlas. Miya pong kaya kini Amiril Mu'minin Abi Hafs askaniya sa Umar bin al-Khattab amiyas watun su Allah. Tigi na miyan su Rasulullah. Ay may sabu sa iyong takatiruin na miyan si Rasulullah na mismo su Umar bin al-Khattab na si iniyanid miyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging kaya hadith ada kiyang gulanan niya na sahabi. Tigi na innamal a'malu bin niyat. Giyang ito innamaru na tufidul hasr. Ay abu amang lilbaka na giyang ito akanin niyatan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Na ay abu akaparoli utaw na sukanin niyatan yan. Giyang ito innama na giyang ito kabasan wa tufidul hasr. Ay datarian. Na innama akramakum عند الله أتقاكم أي أبو سساكون رغانو نسو مالار كانوا يقالق سيكو والله إنما الجواد حاتم أي أبو كيا بمانا magino رغانو نسي حاتم واي upama ko ditano di pamagise antara ke patota kebetulan sa qaid wai kamada la qaid antai patota kebetulan guminero kay barata innamal qaidu Salahuddin ay buwag ya kapapatuta sang ngaran ibarat buwaya ngaran na qaid na so Salahuddin wayap manay pagisa ka ititigilan na gi betuan sa pamana qasru sifatin ala mawsufa upamano ay manay pagisa ka na inumadi siya kaya Salahuddin na alim anta ka syair anta ka mufassir anta ka pamana qaid naipturon ka na innama Salahuddin qaid. Saya iting si Salahuddin na qaid sa kanin nakalabas kanin syair nakalabas kanin manaya. Tayyib. Innamal a'malu bin niyat ay abu mga galbak na giyang kuta kaniniyatan. Wa innama likulli imri'in ma nawa na ay abu ka paruli utaw na so piniyatian. Tigman na yung sabada mga magiyang kaya katirwa innama likulli imri'in ma nawa na initanto man ang kung paganiya katirwa innamal a'malu bin niyat. Why? Mana niyan na innamal a'malu bin niyat ay abu mga galbak na giyang kuta kaniniyatan na tiyan to sa katirwa wa innama likulli imri'in ma nawa na ay abu ka paruli utaw na sukyan niyatan yan. Tigman na yung mga ulama adi. Wa innama likulli imri'in ma nawa tigiran na makasisibayanan na makasisibay mabuso innamal a'malu bin niyat. ونطيرا ساقيا وطا قاعدة التأسيس أولى من التوكيد. طيب فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله سطوا يكيا ترانسبيرين أبارك والله أبو سسوئين أنا تيبو سابو أدا فمانا ني بانا وطنغس والله سطوا أيا كيا ترانسبيرين أبارك والله أبو سسوئين نا أيا مبوكي با ترانسبيرين أبارك والله أبو سسوئين
Why? Nanglabam yang panako to sab sa aya maana na nasutawa aya kya transparent na para ku Allah. Why? Suwaswat si ku Allah. Wa rasuli naguan yan mi pagabda su Nabi sallallahu alaihi wasallam kaanin mapaganad su sunnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung takaturo Allah, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Daqubtadu Allah ubanian siksaah. So mga sahaba, so mga tao wa anta fihim ama tatawu kakiran hay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay problema man to. Nasu nabi na miyaw patadun. Why? Tigo mga ulama. Aw sa imas masaiman to asu nabi na dasaya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Daku betad wallah. Ubanian siran siksa ama tatawu kakiran hay Muhammad. Na iman to na dasaya sa Muhammad. Na api ada saya nasara ayat kekepitan tanu nasusun natu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tanu kesuat tatiuba. Why? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Daqubtad wallah ubanian siran siksa ama tatawu kakiran hay Muhammad. Sagiang kay masa tanu na daqubtad wallah ubanian siksa sumangat tau ama tatawu kiran susunnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam mamini bagagian. Piaga na dirang pia-pia. Yan ni katerunu sabaid ku mga ulama. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay. So pumasok tawa ayak kia transparent na para ku dunia kadu dunia kaanian maparuli agu babayan mapangarumah fa hijratuhu ila ma hajara ilay. Ino tu tigu sabaid mga ulama dagiraw surasula da mamugirawah wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Na inorun da aluyah kakagia aya bitira sana ka dunia na pamaw ko na da arga yan si ku Allah din kailangan suka aluyaw ni ali tahqir. Tayyib. Tunay sa kaimportante yung kapniyata. Na isa, kaimportante niyan, na sukap niyat, na mapakapsang gaya ka so galba ka ada tago so simba. Ano to na ibarat yan? Ibarat na sa kanapkan ako, sa agapkan ako nangagi adat sukakan. Kailangan na magtong tanapkan ta. Ugaid na si Agyo to, napkan sa aya kapkan yan, na paraan katago sa bagramit tunay niyan si Allah, na mimbuli simba. Nasa ka namin baluya adat badan. Uway. Datarian na, di ako dipigo sa ayin ninit na na pamana ayin ninit na na adi pamana adat do tuwa so tao na dipigo. Ugiin na so pedakan na di na di kapigo. Ibarat na suisa at tao na di na di kapigo na anmasuti. Adan masuti na mibali sudina ni kapigu simba na sakan na adat ben na diyan di kapigu. Tayyib. Isa ibarat yan na misimi ako sa patkarakat. Simong siya na misimi sa patkarakat. Lang kami misimi sa patkarakat. Ugin na mida sunya tami. Saka na ininet na asar. Nasiran na luhur. Nasiran na ininet nira na asar. Ay ibaratanan. Daw makasimo yung ibarat sa luhur. Na miyaw masu asar. Kaya matan sumiyaw sa masjid na miyaw mga nadisinan sa asar. Na miyaw mang pedaw kira na netang na luhur. Na malagid na di medikasi mo yung laon ugay na midaso niya tami. Mapakapsang gaya yan so pamanasim ba. Isa kesabutan sa giyang kaya hadith. Nagiyang kaya hadith nagitimbang ano mga galbak pamanami susulan. Ibarat na siya kini na di sumbayang. Ino mga dinggiyang kaya ini ka sumbayang na makaninit antakadi. Na upama kung makaayong sa giyang kaya hadith na innamal a'malu binniyat makaninit pipiya na makaikhlas pipiya. Na insya Allah na iti isa kakitari maunu Allah. Gi
Giang kaya hadis ati mga ulama na timbangay na yung mga galabak kami susulan at di katawan. Ay kabuli na susulan di tanong katawan ni mapipikir maninya to manusia. Na ay tigi na timbangan o galabak ka mapayag. Nagyang uto hadis wa Aisha katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Sa tawang galabak sa galabak kenapa galabak ka pedeko ini sugutan Wai, berarti na susimba. Adakah sugun wallah mimbal ka sa simba fahuwa radna pamana diketarima. Ay barat lagi ang kutua ay barat yan. Nasiya kini na disembayang na maka-ikhlas pipiya. Nasuka pa ikhlas yung pipiya. Na okay, miya korek na maka-ikhlas. Wai. Kaya timbangan yan, nagyang utwa haditha, innamal a'malu binniyat. Nagi may ikhlas khalas. Pamanaukid no to. Ugid na aya kasimban yang kwal na misembayang sa ibarat na misembayang sa luhur, na misembayang sa makarakata. Udi na 5 karakata. Na taib. Timbangan tanong ko timbangan na man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Sa taong galbak sa galbak adami sugun na di ketarima. Taib. Yang utali makarakata luhur ini sugu Allah da sugun wallah. Sama tu nada tarima. Okay. Misembayang man apat karakata. Natunay timbangan galbak ka mapayag. Misembayang man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Sa taong galbak sa dami sugun na di ketarima. Taib. So pat karakata luhur ini suguto, koreko to, anak koreka. Si tanong man timbangan, ay mana timbangan tanong nagyang utwaniat yang adita no katawan. Innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ay abo mga galbak na so kaniniatan. Ay abo keparuling mga tao na so piniyatan niran. Taib, di tanong katawan. Timbang tanong ron, na, gyang utwa tao. O pamagyang utwa tao. Nada peniat, korek so kesembayang yan. Patkarakat ugi na suniatian na ibu kesiminap suaswat yang kigiraw agi adna pakailayron uni nakalakyan uba pamana adna makapranugun ibarat na mielay ni nagyang utuwa ginawa ini na misembayang sa kanyan ada salaka warwara kesembayang yan inunta na suaswat yang sa gyang utuwa tao na gitu mawi diterima diketarima. Wai Allahu a'lam sa gibui mapamagusitan panita ko wallah mawatan sa may tuwan dawan wa hada wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.